Yo guys, what's up? It's your boy, Lowell here! Salamat sa mga responses nga nadawat sa akong previous nga vlog. As in a heaven kay ko. Huh? Huh? Masa nyo gibuhat dira? Alilili. Sa mga reactions nga akong nadawat sa akong previous nga vlog, I'm so very grateful. Oh! Sana po din yung gibuhat dira? Unsa man juday? Ay nako na mag-irog kay. Kapoy nag-edit. Anyways, lipay kay ko kay dagan kay mga reactions sa akong previous nga vlog. So, in return, bago nga intro. Sa panahon karon, dagan madayong klase sa mga katawa. Shh. 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 So here are the types of na-shocked o sa baho. Na-shocked. So magtutoothbrush muna si Oka. Bye! Pagkagising, brush, brush, brush. Dalawa! Sa tanghali, brush, brush, brush. Tatlo! Bago matulog, brush, brush, brush. Brush, brush, brush. Shik, shik, shik. Brush, brush, brush. 3 times a day. Brush with Colgate. Number 1 brand recommended by dentists. Dili to sponsored pero I hope pohon. Anyways, here are the types of laugh. Ba 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 me 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 Tito Boy Bimbi Sa yung gikatawan? Among silingan ba? Naglakaw pa ng samo. Nito kasag. Gubo!
That's all for this video now guys. Kay kahila ko na kusog kinatawa. Kanira jud nga video akong nagama kay wakoy laag. Oh, nan lagi ta dire. Makailis pa jud pagsanina. Balik sa ta. Sama to eh. Huh? Promise, wala ko galaag. Make sure to hit, smash, and that like button. Don't forget also to subscribe to my YouTube channel. Okay ra pod gani kayo kung i-share ni ninyo. I don't mind. Pila ako ikabayad ninyo. Pagdali, pila ako. Na ako 1,000. Please. I don't mind at all. This is your boy Lowell. I hope nalingaw mo. Peace out. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.